Chance. Ako si Dwayne at eto ang diwata kong asawa na si Shanta. Yeah, punta tayo sa Siargao. So mag-Bisaya na ta, kita-kita sa Siargao, ladies and gentlemen. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Somewhere over the rainbow. Cause you're a dream come true. You are elegance and freedom, everything to Chance Robertson! Chance Robertson is back in the Philippines! Back in Siargao! Yeah! Uy, tingnan mo pare. Amerikano. Pag-usapan natin siya. Ang pangit to. Baboy, sir. Ano? Mukhang baboy. Mukhang baboy. Ang kapal ng mukha mo. Naiintindihan ko nga. But Chance, here on this island they speak Bisaya, man. Bisaya. So we're gonna have to teach you how to speak Bisaya. Dili ko kabalo. Dili ka kabala. The most important thing you need to know in Bisaya is ambot sa imong lubot. Ambot sa imong Lubot. lambot. Lubot. Lambot. Say that to a Bisaya person and they'll love you instantly. Anong lubot? Lubot is wet. One ko sa puwet mo. Ayan. Baka makikita natin si Erich dito, tsaka si Jericho. So right now we're taking your van to go to our hotel or resort, whatever it is, dun sa 9 Clouds. It's almost the other side of the island. Sponsored ka ba? Hindi pa. Push natin yan. We have some friends from Europe with us in the back, from Sweden and was it Germany? Germany, Yeah. Alright, so it's Bisaya today. Okay, Bisaya mode na. Chance can speak Bisaya, fluent na siya. Ay, kabalo na ako. Balo ka na. Ambot sa Imong lumbat. Tama ba? Tama? lubot. Lubot. Kabalo ko, pero gamay lang. Gamay. Gamay. Alright, we're here. Let's go, baby. So we are staying at 9 Clouds Resort. And the dagat is right there. I'm so excited to be here, baby, no? I'm so excited. It's so pretty. It's so beautiful. Matahom kayo dili pa, no? Matahom kayo ang Siargao, eh. Mo ni atong room Shanta ha. Ayaw pagreklamo kay dili pwede mag-arte dili, eh. Uy, makarong! Shanta, gising ka pa. Ako nga unang nagising eh. Kapag papunta kayo dito sa Cloud9 mismo, punta kayo sa umaga bago mag 6 AM para walang bayad. We have this whole structure to ourselves. White out there, nindot kayo. Waves, man. I don't know the lyrics. See the light where the land meets the sea. See the line? Light. Ah. Line pala. Oo, tama. See the line where the sky meets the sea. It calls me. Ay. Ito yung sikat na Cloud9 boardwalk. Okay, so dito kasi ang Cloud9, mga malaking alon. Alon. Malalaking alon. Bisaya na kasi ako eh. Siguro unya sa Udto, doon ay mag-surfing dito sa Cloud9. Nindot kayo. The Garage. Mag-model set kami ni Shanta. Joke lang! Oh my gosh! Sige na, joke smile. lang. I'm joking! Yes. Char! Sige na! Whatever I do, I still look the same when I look vlogging. Tambok na daw siya. Kahit anong pose ang gawin ko, ganun talaga yung mukha ko. Kuya,
Nga nung Chaka ang ngalan sa inyong tindahan. Kaon sa taday. Unsa inyong almusal diri? Fresh fruit lang. Oo, sir. Unsa pay na? Fruits lang. Fruit lang. Fruits, smoothies, and juice. Wala kami coffee. Tagpila man na day. 450 ka nan, sir. 450 ah. Si Shanta ang nagkapot sa kwarta. Ako ang bangko. So diri sa Siargao, importante na mag-rent ka mo og scooter or motorbike para pwede ka mo ato bisan diin, bisan asa, di ba? So diri sa Siargao, naiusag ka business na nagpapa-rent og scooter. Ang ngalan sa tagya mao si Abby. Ay, ari lang mo diri sa Jacking Horse. Jacking Horse. Okay, na mga beginner learners din he. Dali makita na akong place. Akong place na naisay na motorbike rental right on the beach. Ayan. Dool sa Cloud9 lang. Okay? So nindot kayo, convenient kayo siya. So karon mag-rent may og scooter. Kay kabalo ko magkuan og scooter pero dili ko kabalo sa motorbike. Si Chance na lang sa motorbike. Kung gusto nimo usa ka adlaw, 500 jud ang adlaw. Pero kung duha ka adlaw, 400. Pero kung 3 days onwards, 350, pero depende. Okay. Sa katason. Ang motorbike rental na to, Tagalog ba ako? Yeah, Tagalog ako. Malapit lang siya sa Cloud9, sa boardwalk. So, hanapin nyo lang si Abby. Tapos yung boardwalk, malapit lang din siya sa Shaka. So, ang Shaka, pwede kayong kumain doon, tapos maganda tumambay, nakikita yung dagat. Tapos sa Shaka, tanungin nyo lang, pwede kay Abby kasi mag-rent kami ng motorbike. Ganun. Let's go, Shanta! Let's go! Yes! Oh yeah! Alright, Shanta, ikaw na. Your turn. If you come to Siargao, I highly recommend getting a scooter. It's the best way to get around the entire island. You can do whatever you want. Work on your own schedule, di ba, bebe? Nadlock ka? Sige no! Okay na? Naamoy kuan diri gasolina. Kabalo mo Bisaya. Kabalo. Na? Oo, pila ka buok. Kumusta ka? Ipuno nato. Kumusta? Ay, okay lang. I always watching your vlog. Mo ba? Ay. Nakalipay. Mukadlaw dan eh. 2 ka liter. Mauni ang ilahang kuan gasolinahan. Mauni ang gasolinahan nato. Ana. Yun. Yun. Kabalo na ka. Kabalo na ko. Taga Siargao na ka. Pwede na ako magtrabaho sa gasolinahan. Dili ka nagtrabaho, bay? Guest po ko diri sa una. Last March. Nga karuna na ka din forever. Forever kay. Nana ko idusi ka mo to diri paabang. Amo, di. Kaya akong business. Oh, tsada. Barkada na ko kana mga long hair. Mga long hair na. Surfer boys. Long hair na. Nagpulang po sila. Muna ilang hilig diri. Surfing. Then sabongan. Mao ni ang mga manok diri sa Siargao nga mo apil sa usa ka sabong di ay. Unya mo adto sila sa bulangan. Dito mo away sila. All these roosters here are being trained to fight in a cockfight. So here in the Philippines, especially in the provinces, they have these big arenas they set up for cockfights. And people go there and they bet on which rooster they think is gonna win. Hala, na ako'y nakita nga kalbo nga manok. Susunod, abangan niyo po ang 4th installment ng English Only Prank dito sa Siargao. Because we're going to Daco Island. Is there a place to cook there? Oh, you can cook on the island? Oh, cool. Awesome. So, tagpilang mo sa kilo ba? Mahal ba? Maldito man. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slow.